to my channel. Today I'm going to tell you how to remove scare. When not on, na kakaron tilenga in request abang hasan. Masabirin long to kasoy tak mil tan tunasan 12k subscriber ka na ibele to San naman ni bang liaw ni ti ka siya. Kung takimelo support sun zom zero ula sanin mi support na vangin long to kasoy tak mil boke san tun chuma mi already mi himi pale mi setan athe beve bokani ilaw tile sindone imamo to so amma sale nu nungo omdo na hi asham veve te la turanya voi khat amma so hi inti zo adodle mi hi ti so chunzong na turani tuna mi rede mi hi car utai mata ka tinga ya ni tinin thelo pun ni khadana ta ti turani chuan car ni vel chunchuan arizalaron langdo na ni sera ni wangkhan ani tlimin mai bolti angin are vat laba chuan Keminare har are ma video ni ma se taima kangaya are du khachan kante ma khangala ni sana masa in mantur chu hani hi in manganga chuanin adolya chuan onion in mamole doni chuan adolya chuan baking soda in mole don ni cooking soda ni lo na baking soda sanin in man interland to chu honey hi 1 tablespoon in mo don ni chuan 1 tablespoon in la chhakanga sanin onion here ini hemi akor hi in kheanga khami achungami asen du khemi a purple color kha khami tel khan khem te in la chhaganga in hair sum doni in hair sum kha plate indanga honey 1 tablespoon in telanga chanin baking soda hi chu half teaspoon tablespoon ai teaspoon kha te zo kanya chumi teaspoon san ve zo tur chu ni hemi he chanin in mixanga chanin in serlaya khan in noitoni in serlaya khan mai mo kuta ba na imo ani chuan in noitoni khamizo khan tawel te in langa chanin tuiluma in sia doni tuiluma khan chuan asal tuklavin chuan in la chhuak lenga chuan in dip doni chuanin adai khami kha in siareng doni in sera khan then in da doni in sia doni tekatya chanin khami zo khan adai nu khan tawel khan in shufai doni chuan adole in mo tu chu olive oil le olive oil 1 tablespoon ai ashan pa siam le dur olive oil 1 tablespoon le amla powder 1 tablespoon chuan lemon hi 2 tablespoon khatyang ho kha in mix lenga amla powder hi in man na chan chu amla powder khan ser khami aser color kha atire tel don ni chuwa chan amla powder hi poimo le tukanya chuanin olive oil 1 tablespoon le amla powder 1 tablespoon chuan lemon 2 tablespoon khami in mix kha in noile donani chuanin in noyanga minute somthum thleng lo debo minute som hi changa minute somthum in sia le don ni khami nu khan fai de min sil fai lenga chuanin kha nikhata voi khat ni tinin thelo pon nikhat dana ta ti turani chuanin hlawk pe ka beisei ya chan galo to kanya mela support wangin chan galom tak zet mela hlawk pu ya hlawk na in law chang hlawk na in law nei ve ti ta ka sha galom to kanya chuanin tuna mi hi inlo apply yenga hi natural ka soinun liang natural remedy hi voi le khata dam doi anga thok ngal pop ching ilawa teima kanga ya chan nge he mong sanga re chi ani wang kha natural scientific omlawa hlo torani lawa chanin vun sensitive tam puna thena opi ka vun hi sensitive to kanya chanin
inlo try lenga ngundawing video hi enchin ula ati dan tur hi in kan hi comment na tem lo zot non le china han reply ve kha arem to chin sila hi nge ka bai vel tu ngen video hi chang de milo in section ula chanin tunami hi lo apply le don ya chan kilom to ka mang effect zo nya